abrokwa akwasiampani abrokwa jibifuo wu ena wu akoka woni Igbo ni na akoka abomu se mu ba be kanta Ghana fo. Yes, Asɛm kɛse aba na Franka yi so Ghana for no ene His Excellency the President John Mahama ene Foreign Affairs Minister Hon Ablakwa John Mahama clash e wo media no so. Ni nyina fa demonstration anka ebe cause oye on the 19th of July 2025 Saturday 12 year no against the Igbo King in Ghana and the Nigerian population in Ghana. As the demonstration anything almost ni nyina say Mahama ene Ablakwa ana a call off the demonstration no. Ghana first omunti ase. Say saying na Ablakwa ye nyina ya plan ni ade. Now you pass when back, go cancel this issue. Any Ablakwa is supporting the Igbo King in Ghana and TikToker, Lioness, Albert clash with Ablakwa and small catch Ablakwa there. Ebusia Esiwoni, any say catcher. I have Penyah block media. Mesra say any dim. Over like video, no allow my subscribe button, snap back and keep notification and connect latest update. Now better the wide and the mama, our comment section, Mesra so baswa. No she will force any be ashtray. Etenya ni madeva kwa air trend our Ghana had nafa chukudi de hene to a Nigerian man I say or call himself Igbo King in Ghana no. All trending part I'm a Ghana for no. I join conversation. Now also share them on Transmedia. Who score 1 2 3 no share the video. Ghana phone air calling for say Igbos must leave. The Nigerian population in Ghana they must go. We must expatriate them. What I say? We must expatriate them. I Ghana phones one can say and we from Ghana number 1. Social vices increase 2. Omo increase ashawo am because of that crime no. Sexually transmitted infections no. Doors no e Ghana ha. 3. Yaya Ghana yesika ye die no. Omo se lungu twa fake egum.
Mandos. And again, you call Ben Krum, and can you fix date? Yane Hassan Ayariga, our APC flag bearer, that is All People's Congress Party flag bearer. Yelena air transit, and like I said, on the 19th of July 2025, Yelena embarking on a very serious demonstrations against the Igbo King in Ghana and the Nigerian population in this country. 19th, you there, yeah. 19th, you must go. You must go. 19th. You spoil man, yeah. I go carry your goods or go. You spoil this phone now. 19th, you must go. You there, yeah. And the 3 days beforehand, anyone who said someone who is Ablakwa, a foreign affairs minister, a meeting with the Igbo King in Ghana, the Chukudiju Ehenetu, that man, a meeting for conversation. Anna Obe Meki this particular post, and I say, yesterday, I invited Chukudiju Ehenetu. The gentleman captured in a viral video claiming he intends to establish an Igbo kingdom in Ghana following an alleged purchase of a tract of land. Igwe clarified that it was an old 2013 interview which he deeply regrets. Just my name who is a video no more say I was 250 acres of land. Oh, the kingdom Igbo village. Oh, Ghana how no. Ablakwa John my name say video required. Oh yeah, 2013. Now, in fact, after that video, he assured that he has long abandoned that idea and has not purchased any piece of land for that purpose. Just say, I don't know what to actually cry now, Sasibia, on towards Sasibia. Chukudi conveyed profuse apologies to the president, government, chiefs, and people of Ghana for the unfortunate agitations his rather ill-advised interview has created. Next, in Pauno Chano, a demonstration lanka because on the 19th of July 2025, a year Saturday, Mahama ene Ablakwa ene call off the demonstration ama enti amaso. Na eno ana lioness, TikTok lioness ase on tia ase ade nti na Ghana for nyina eni abere na se wo Ablakwa. Wa ma papa yin small kan no ade de wo ato tirimu ene lioness on tia on tiblet on Ablakwa abe clash. Na akeka na adwen pa bobo na adwen e da che Ablakwa na ebi so akan excellency the president John Mahama. Brokwa. Wana bo abrokwa we won se wana bo we woni kwase e friend Honorable abrokwa. Abrokwa na wo frɛ no so na ye foreign minister na enipa ni tiri ho ayekwa kwabu se nso di adwen pa be na obetima adwen enipa ye frɛ na abrokwa enipa ye frɛ na abro papa be na wususu so be yama wo sa entina Nigeria fo ka wo mu so ma to Ghana eyampa Nigeria fo so ma to Ghana eyampa omumboa because ohwenie ma ekoso a mi hu omanya emu mpanimfo na womu no edwene ahoho ho ekyen wo manma no mi hu omanya emu mpanimfo na omudi animu no eya abrosa mi hu omanya omudie omusi ahoho ena womu no omani gye wo mo ekyen wo mu man ahoho interest ahoho eyedie ahoho a wo mu besai wo mu man no eno ena wo mu mum ewo mu priority no mi hu oman bi ti se oman emu mpanimfo agimi ya abronsanfo abayifo ti se oman Ghana da mi hu bita protect abusunya gina ho video ya mi ye mesra wo se pomodian so be gina ho na watie nsem no mi nua ba ma the reason show eye video bi eno na me pese me no mienu ye hwe dan won Saudi ensem no ye den ekwa adwindwim na Ghana fo yesi ye bedi sa amanyokuofuo we mu achi ye mfa ya adwene mi ono no ebase ye kidnap Ghana fo a ne nkofo nka hu ebase because ono no asrafo ne aposifo egu no
247 ayeye de ye protect wo enti se Ghana fo se nyanka ye kum wo se maiwa wo madane ahye wo fo a wo mu kofia wo mu mabie mu e maya wo madane hukafo a wo mu kofia Nigeria fo e de Ghana fo adane mmoa enkokọ emponchi ni nwan ne anantwie a wo mu de wo mu ye wo mu sacrifice e de wo mu ye de wo mu pe na Ghana fo asori se sansem na ekoso no omu mpene masa asem ne nkoso enti no omba demonstration atia no ayi Ghana fo mpanimfo obi te se wona abrokwa na wo frɛ no so wona e foreign minister na enanipa ne tiri ho ayekwabu se nso de adwen pa be na obetima adwen enipa ye frɛ na abrokwa enipa ye frɛ na abro papa be na wususu so be yama wo sa entina Nigeria for ka wo mutu wo mato Ghana eyampa Nigeria for so wo mato Ghana eyampa o mumboa because ohwe niema ekoso a John Mahama ese okọ to this is the time Ghana for any Ghana for sorry say omumpene o made demonstration amenetia no enam say o koye demonstration obehia aposifo e support no omu de akwakofa ho say aposifo no Mahama ba akofo pe no Mahama ba akofo no we ejimifo no de baba e politics ehiafo ma no e de baba ya amanyosem emuwa na ehia wo mu maame mu ene wo mu papa mu ekom ekum wo mu no wo beba begine video ya se begimi ehiafo ma no a se enkanye TikTok ne YouTube ne Facebook ne social media na aboai wo mu a yehunu nyansa kaka evi yenye sika kakra wo ho e de to aduane ye dia anka Mahama e ma ne vie mebo ano obeba begine video na se abegimi ono nso ne yebekine se akokọ no ono ene yebekine se akokọ no ono nso ne beba begine video na se abegimi Mahama ba akopẹ no wo se ono nko anti okoto wo Ghana ho enti no abasra aposifo nti mebo demonstrators ne ho ban enti wo mu they are not allowed to do this demonstration. Etu onyansafo bia ma we nkasa nkire wo na me obejira hona so ya NDC ni wo ba be defend Mahama wala nkasa wo tose wala nkasa wo dan tose ada ekwan no be chia ba udiem na ada ye Nigeria fo we bi mo e be chi wo nipa akokuna kotwa ne tim sada na abesua nyansa omanya wo ma emu mpanimfo jimi ya bro se de me hu bi da ona bro kwa utiri so no wabamba so ate utiri so no wapamba so nipa ye frɛ wa abro de bibi papa ben na abetimi aya ma oman Ghana bibi papa be de befiri umu aba ona abro kwa obeye ona boyi de utimi ya ne se obeka kire Ghana fo so omu kwaye nkoa e Arab countries so ena afen so no Ghana fo e fight for omu yiye die no eno so nya ade a obeye de obema kwan jimi wona abro kwa mun abro medical wo ya bro enti ehun sa woni Igbo man no akodi nsa woso mu man post mu man ntaban na fukase na emumu no o manya kwan a oppress Ghana fo ene ye moale o ene ye toje moala nkasa etoje moala nkasa video no me mpese be ye tintin bebre because ye tintin a aya na video no ntimi nko papa Ebusia metro so be share sa video we no like me abema the reason show e de ensem no betu dwa me chirem ba video na ye tentene oninse mame kan nsem ne nchiro ne nsem odi betu dwa ne se Ghana police force wo muntimi me yeden e mabo omu ko demonstration ho ban enti no wo muntimi omunya allowed so mbede omu beko na emu Mahama ba akopɛ no ono na Ghana the whole Ghana asra aposifo nyina kwa de kwa akwawe no ntimu demonstration ne de enya ade se ebede ebeba so ai John Mahama se Ghana fo mu demonstration e maso ono nko aba akopɛ eye camouflage eye propaganda because on pese ensem no a demonstration na Ghana fo ne kompese ebeba so Nemu montana omanyimu na yenkunkum yemfa munye sacrifice Nigeria fo mfa munye die wo mu pe ya rehosem
Eya rehosem na even kwampo no ye nsamanfo mu je kan na si ho no omu bedi mu ho ya pa abusua edini yede the lioness mi da si bebre be side ehie bi Papa Hassan Ayaliga papa kafra wati kafra na Ghana fo se Ghana fo ni nyansa si ye nyina meka ho bi se ye nyina yesu ye nyansa ni ye nyina ye si ye ni nyansa papa ankade we ya waye e wo se Ghana fo jai NPP ni enchi NDC fo achiridi na wo muto abadema wo because me say ye hunu se wo my Ghana hodo at least we are patriotic Asɛm we baye opposition aye din omu no omu power na omu hwehwe no eno na hu hia omu omu wo so aba ye kan say aban no so na wo so no ono nso emfa ne ho because ne yonko ni saa kwa wi ena omu de Ghana fo ache ena omu sell Ghana for peanut omu sell Ghana they don't value any pana omu wo man ni mo no senka Ghana fo mpanimfo e value mu Ghanaians no enka musu we na musu se Nigerians aye woman no womu ye achiwade Nigerians ye achiwade Nigerians a woman timi deal with Tinubu papa potwe Nigeria for na woman timi deal with Tinubu a woman ja akokora we ama akokora we afa Nigeria abo ne bro etimi ka kire Ghana for say ye be de mo mayamam whasa Nigeria aye fipoto Nigeria da from say team what we see omu bede Ghana mai because omu say leaders na anka they will support oman kasa nkofo na ya fight to sa akwa we yasem omu say ye leaders ni ye selfish omu ye muwa omu ye corrupt omu jimi enti sa nkofo we see omu ba be fa Ghana fo nwa afa Ghana fo omadane Ghana fo mponchi nwan ne nkokɔ ne na ntwie ana omudu wo mu ye sacrifice de eye omu niema pedi wo mu no ebeboa wo na mo mpanimfo no akoma no atum papa Hassan Ayaliga etuni na asi fom a saa kwa poradum o chiri jimi na aboa ba no etimi ba abonten akofa Nigeria fo akohwifuo we akoromfo ajimifuo we de o ma besi ni platform so say obedi obekanta papa Hassan Ayaliga edini ye the lioness she video ni mame we ye Ghana ni a suya nyansa ne fa ukokuru tisho botu ye be say she bi abrokwa akwasiam panini abrokwa jibifuo wu ena wu akoka woni Igbo ni na akoka abomu se mu ba be kanta Ghana fo mo hu nkofo amoto abama wo Ghana fo mo hu NDC fo na moto abama we de ba be politics so ba be dimatem ada ye be chiwo twa wo kwoti twa wo nufu atwo ketere matententi twa so no eyi wani animu no so sada no na wo besu enyansa mote ho ena mo ye NDC MPP asem we ba ye opposition meka bi MPP fo omo no omo power na wo mu pe no enu ana hu hia wo mu MPP fo power na wo mu pe no enu ana hu hia wo mu omo ye omo ba election omo ye we omo emfa wo mu hu ayi ye kan say John Mahama no so sitting president no ono so emfa no ho Ghana for kwa demonstration oni abrokwa akwa adwen abenkuro mu ene wa ma abrokwa akoka kira kwa ne to ka kira Ghana for say onto bibia anti Ghana for ni bebe wo mu so no no mu di say Saturday Ghana for na John Dramani Mahama Nigeria for na se to abama wa brabonten na beka kira Ghana for na Ghana for nti se Igbo ena to abadema wa brabonten na be ka kire Igbo na Igbo ntie so mo choose Nigerians and Igbos over Ghanaians meboa Ghana na sorry ahomache sorry ekokoto abama wo mu no se de monya de mope senka papa John Mahama on asem wei senka ba ye ne so no wo opposition anka mo be hu nsem obeka afa ho
nipa wo mu kɔ demonstration abo my Ghana no mo asi won kwan ena sa Igbo man wei kromfo tachiam wa azibala wo wei abetre internet nso no no didi Ghana fo atem say Ghanaians are uncultured because ye jimi because ye mpanimfo na jimi Ghana fo mpanimfo jimi fo Ghana fo mpanimfo nkwasiafo emuafo amuni mobusuafo de mofo aye ma na monya hoban bo 247 asrafo na posifo bo mo benti no momfa Ghana fo ho Ghana for na to abama mo Ghana for taxpayers money and ye di tuamuka John Mahama John Mahama why din Kevin Taylor kwasam pani no why din senkasem we esi wona na akufo ado penso ana nkana na ado ama meka bibia ge be ho aboa ba no ne papa kwasam pani ni no wodi bia wo ne ba kwasam pani Kevin Taylor no anka Kevin Taylor de no kwasia ne jimi ebe ba abonten aba abedin kwasia sama kire Ghana fo edrum so se mo be ba abonten mo be ka bia ma Ghana de mo amfi ona bo abroko akwasam pani ya ne tiri ho sade watoro ne tiri ho sade ye hwe aside agu ne so jimi fo no mo ne sa akwa we emenge mo ne sa akwa we na jimoni ena sa akwa we nya ahoden an wo ye den odidi Ghana fo atem Ghana fo mo amugyegereje o enipa mo kokoto abama wo mu no ene mo ne mo John Mahama ni tiri ayete se etwo ni tiri se eyi emakube John Mahama wutiri se etwo wutiri se emakube why wo ho a snake under grass why wo ho se wo no wo mfa Ghana for why din Ghana for ani mu no enipa na ene papa Hasan Yarega ono ena was the Ghana for mo yede mo to aba edi ma no edi ni ye the lioness maka wie dia wo pere wo so betima ka egu comment na se me da ase when in someone a track with Shebla Montine so obey my chair amame ewa comment section and I asked a question: should we or must Nigerians leave this country? And I said they are our brothers, we should keep them here in Ghana. Chair mame ewa comment section. How you Penyah Block Media? Accra.